wo ready be a wotaka to silence my enemy. Yes. Sa word na me de but o ma me hu say incantation a ritual be a we eno say na ye no silence my enemy ye de efam dotie na ye de asichire enchene na ye mama chire bu maye ma chire mo eto da de nipa ye no emu oya unse nipa bi etimi de ugina esie bi so a wonim se utu nan a wotiko ebebo ho nso ho na obepagya de eden akosi ape wanim guase enti oya silence my enemy a otehwe kura na obesore bato no tehwe a onsore wow na yama ya tamfo ehun se yenim mother nature na kwan na yenim how to communicate with the universe enti se obi try wo na ojeje wo ape wanim guase ape wo seye na ne ohwe nyina ne se na nakua wo de nka ni papa bi ama wa brabom kwase pafo na emra na wa silence yomo ansa na wo beye no obesa anwea say obeto na wahwe bebia emframa no e de anwea ne ko se bebia ye ti mframa e de anwea ne ko ye benkum so enti manwea nie na menchene so ni e na mesichire ti boa me kakra ti piansichire ne gu mensem mame ti mama na de nti na wo fa esichire ne nchene mechire oni nyina eye ti manwea enie esichire ne nchene e na maka bomu na mabomidin abawa mensem dotie nie universe ne mumba me witness mundi madanse asase a megina so nya me de e woni wura saa so no doma kwa nyankopon boye no oboye nipa se ye wieye ye beye se dotie na emom nipa bi a wodi asase so adwuane na onum nsuo ensuo pie fi fom Emo kwa baba one day TV so sene da moye no ene me so me ye no muhu me na akwa de pagaga ya ne boni mo me di asem pa na me di ani gisem nam enne nso so nyakopon de edafofo enso asa ache ye biem ene ne maame de kase ye maame ya ye maame ba akopɛ one day TV nya ye maame abawa nature servant ne ba behwehwe nkomo ene so de foto kakra nam ode nkyehye nam se de bi ode nkyehye baye no ene so no ode nkyehye enampa me patro ya bomode so be subscribe to YouTube channel munti ena ensu oto ewiebo ye namu ekope videos abremo nti me patro so ma subscribe a na echese adwuma na ye no moni nso eya mom comment se mo questions bi a mututo comment section ho a e be read ni ansam me patro so wo bibi a wo bibi kan wo ni person o de ma me so di nkomo a contact na ne contact ego screen do so bomodi aso be comment no wa share no wa like amaye muni machi na ye ne ye maame enkotwetwe enkomo beba choya momodi an subscribe se ne da ye ka no mo anti na ye bre etwa video si ti mo subscribe na mo an share an like amaye na ayese ye adwumahu munti ene echini anopa wi akopa videos e de bre mo no ena de bia meka say ye video bia na ye de upload to a page ya upload video a obetimi a practice bi wo fi ebeboa wo ebeboa wo mu aboa wo nua a wo kwa hu ye mme a wo be kai say eda me share video bi one day TV ma me nko practice ampa so be ye adwuma ama wo pacho ya pese oni ma me di nkomo ne number go screen no so pacho ya bomodi ane contact no ma me nko asebu ehu fane se me ni be ma netie mikunu opajuma wonya bi we bibia enye yi do ne sabe so bia na say even me myself no kra na me de me ho no me so de me fa se sa na ekoto ma brabom enti metumi ayisu sa mensese no ne netie no because che bibi say se so bitumi asa netie kakra no blood e wo wonsam na wakasa aguso every time metimi aye e de ma be ma no okay I from that one say menye pache about we de menchire mu ye before I be sacrifice of blood am onipa bia no hu se fatu tirim se nipa timi betray ne yonko nipa na oye be ye adwuma nti se si ne ye na oyi uma obeye den oba reverse ana we pass blood na reverse bi obetimi de reverse ye de shira dome okay enti said am kire se yare e na wukunu yare critical
obetimi de saa de no etam no e de ache no because enye nyame fe se nipa ba wu prematurely nti obetimi de ache no ena se woni be ma wo ho na ne niam aye basa ne a wo be ye de ama ne wei eye wo sacrifice wo ho e de ama ne ye die na se be ma ne be appreciate wo no abegina wo woni wunyame ntem because fatu utiri mu se onipa eni nkaye onipa nche na ne ru afiade onipa eye ungrateful enti obetimi aye na ne wo mu nie obeya a enye no krada ye ne be ma ne krada na oyi wo ma na no me na ankasa omoja na ankasa ebe kasa akasa ma wati ase ti be ma ne krada pe se wa menstruate na ekohia be ma ne krada sada no be ye na hemache wo obebo tam no moja ewo mu no obebo ni din akasa e bia kwaku oti hoi owo wonchen yo ni wonchen yo me kire se de bia obesi aka no woye me ku a wate sika ya me ho ade woye be ma me ne wote onya me ho ade so kire me odo se wo be ware me se dia wo brei a wo ya kwa na wakopem na enye yie ma wonti me de mi moja we e de kire Queen of the Universe to me a ohwe ma so se me lake wo me ho a me di bedi yie no onfa moa wo na onpegya wo na mom se oye ungrateful a enkasa because baby aye chechira aboa no ehwa na esane no oya ebeye yie se wo de akoma pa na eye de a ebeye yie na me ka kire mahwefo biom se mo ja mamu expect bibia in returns because mother nature ni universe no e fight man nipa enim kwanya ye sacrifice e ma ye yonko nipa ti se wo ye blood sacrifice e de ma ukunu na ukunu e betray wa jano say the same day ne besan ya babium the same month ne besan ya babium utwa bra kura the same blood na wo de ya ade ne ma no when you call on that blood it will speak for you ti shalom enti shalom this say o person kunu ni adwuma ya before so obeya ama no wo sa wodwene ho because nipa ni nkaye ebi ka no ni bi no wo kira wo do okay ma aka question wo ready bi a wotaka what is silence my enemy yes sa word na me de but o ma me hu say incantation a ritual be away and no send ye no silence my enemy ye de from dot here na ye de asichire enchene na ye mama chire bu maye ma chire mo me pa enchene me pa asichire me pa anwea esan se eto da de nipa ye no emu oya onse nipa bi etimi de ugina esie bi so a wonim se utu nan a watikọ ebebo ho nso ho na obepegya de eden akosi ape wanim buase enti oya silence my enemy a otehwe kura na wo be sore bato no tehwe a on sore wow ti ye be kire na yama ya tamfo ehun se ye ni mother nature na kwan na yenim how to communicate with the universe enti se obi try wo na ojeje apewa ni buase apewo seye na ne ohwe nyina ne se na nankua wo de enka ni papa bia ma wa brabom kwase pafo na emra na wa silence yomo na ne osusuma wo no akom so wo de twem se ne ma no nye maaye no cheye enti ye de anwea efam anwea na ye de asichire ene enchene ye enti a ye de efam anwea ne se ensu pai fi fom ewiase ne ma nyina ye di nyina aduro ne bibia efifom na ye de nchene ene asichire because me no mienu ye ndibem awo bo ade nyankopon anim ti ye de nchene e de fresh asichire de aye mpatade okay na ye de silence ya tamfo ti ni aye ye ne se
Wonya nchene. Okay. Se ansa na obeye no. Obesa anwea sei. Ma weni nko fom kakra na anwea na nko weni ti obeto. Okay. Na wahwe bebia emframa no e de anwea ne kɔ. Okay. Se bebia ye ti emframa e de anwea ne kɔ ye benkum so. Yes. Enti manwea nie. Na menchine so ni. Ena mesichire ti boa me kakra. Ti piensichire ne gu mensem mame. Ti mama na di nti na wo fa esichire ni nchine. Mechire oni nyina eye. Ti manwea enie esichire ne nchine ena maka abomu. Ewo ka ho ankeye but ewo e represent sa na ma we nti eye. Nti nipa bia ene note e wa pam. Okay. Ya che se nipa bia ne asase wa pam. Ena nipa bia nso eni ho obeka se bi chirinchine echi esichire fitime mofra se. Enti de ewo munie ye be saman nipa wato wona no esi yeso. Na wo hwehwe se baby a wapeja wakosi eho ye esi eso otoro. Wonim se wutu wunan a obe patiri ama wati kwa boho. Nanso hwa na ode wakosi obe saman no. Na o saman ni wi a o hwe ase kora na obe sore no no bomo hwe ase a on sore biom obe da fom akosi so obewu esane aye be ye nti. Enti se me sore ebe ye yanka me sore na ya hwe se ya cameraman no betimi ama sore a anka maye na wa wo hwe me nso no eso aye wo mfasode na yenya eduabo ye ja eduabo a na ye de amamada nature mother earth na universe na nkasa use omo medium na ye kurekure mu ane e de asori ati nipa a asori ti aye entimi doti enie me de esisi a me ni nipa bia me ka se me ye rituals we de atia no enti me mamo tutorial anya sa na mo ka no me ye practical work ama wahu ti wo de dotia no se wo de begu benkum ana se wo nifa me de egu me nifa ena me nchene na masi chire gu me benkum. Okay. Enti me de nie na mabo me din abawa. Me nsemu dotie nie universe ne mu ba me witness mu di madanse asase a me gina so nya me de e woni wura saa nso no do manko nyankopon boye no oboye nipa se ye wieye ye be ye se dotie na emom nipa bia wodi asase so aduane no onum nsuo ensuo pie fifom enti nipa bia wodi asase so nepa wodi fruit wodi banchi wodi body wodi menkan wodi ade bia efififi asase ase no onum nduro no me saman sa nipa no so wodi asase so aduane a se de meye ninie so wodi asase so aduane bia na asase musa no. Okay. So onum nsuo musa no. Okay. Wodi fruit musa no. Na meka we de aka se yare na ohwehwe ma me yare nkwa ne so. Okay. Enim gwase na ohwehwe ma me enkwa ne so. Se apam bi na wakopo ato me so se enim gwase mra me so na anka me na mayanka ya bomi tutuo de a se de ohwehwe ma me no enkwa ne so sa pepepe on se mframa na de ko na because of se me nature servant me gina ha me ni bim e woduma nko nyankopon anim nti me wi a enchine na me de fresi chire ne represent me a me ndi bim onyame anim nanso me mpese nipa bi ebe ye me bone afom ho adi esan so wonya mienu na maka ba ko ahwenti menchine ne masi chire ne se wode nchine ba ko petu ne nkwan mu a enchine ne misa no so wode esi chire kana no da esi chire musa no esan se niam ede wasase su bi ne se ye be kan chine obitime ka se meti hoi enchine ede me di nchine boto ba ko ansa na ma ye den mawu na me de mi ni olo nkampo na obi hwehwe mi wuo no se da nipa de nchine beto nkwan mu aye na aduane no me enko ne so. Okay. Na esichire ye de na o de esichire gu kokomu no ma ote ne denti na nipa etue wo se wo de nkanka de ye de nhwe da ema nije ma wabrabo mu da ema asomdwe ma wabrabo mu da na wasaman no se ne ma de ibi ewo ka ho wo ka bi hwa no me mra ne so esanse de on pese wo benya no wo enjoy freely nti nature empusa ne ma wo wi a oseme no me enie mentam ne enie ma yei me ka me nsam ye nu tam e ka me kra ntam se nipa bia ni asase su a
obetimi break ade me wusu a na ase egu enti uwie a na watu egu na no nso frama emfanko nesa mama we ye nsaman nesa wo sama me court no me de me sama wo fie simple so eno no wow ena de ma de adu achire e pa cho bo mo de aso be subscribe to the YouTube channel no na wa like na wa share wo person ni man so di nkomo a pa cho eya contact no mama ye wie na wo afutu ana asem kakra bia wo be ka che viewers okay ni mfe njo mo kwan okay masama meka nyina kire omo subscribe to your channel yi omo follow na omo share omo like no osro nyame onhira mo na me hyankom eto directions bia wo hwe so a wo practice so say enye bone so na mbom nipa bia wo mpese wasom betwo se wo ya awurade ma universe in favor on emrem afenso kosoa na di one day television ho adanse na ka kira foforo say so mo pe genuine teachings any genuine spirituality a omombra one day television apart from sa YouTube channel we baby obeko bia eye bogus mama say apart from one day TV mo amani tua say apart from mahase baby obeko bia no eye bogus yada mo asese na so mo ne je bre ma bye shalom